namukena kambe ka Master Xitsonga analyst. Channel, yeah, of course. Namhle ta khawla ibhini mayengani the president. Loyi nga ta king link, of course. Nansuku. Then from there, ta khawla ithabang. Isuke kusuka ku busy blind guys, ku busy blind. Yeah, first of all, ndranda kukhesa everyone lava nga vota previously. Ku ayi endleni video vele vele. Vuya pona nsuku vele vele. La nga ve vona ku va ku Victor Savage and also Bonnie B. Vona of course va nga va humesiwa ka show ku Victor, that means va suka ka show completely. Mavona mhaka lewa. However, ka sungula force ra 28 July in January kambe ka 28 January no ku ni fika ni scroll ka account ya Benny Mayengani the president, ni fona ku mukwa ifika itsala ku Tim Sonko hi ta vota tot and tot. Okay, so kunla ka hi master tika kahle hayi nanga hi ku umponiseni last time. However, I tlhari nominate again hi show ya leyi tirhisaka swona kahle ku fika ku hetela ku sale munhu wun'we ka that whole show yana a winaka swilo swa Big Brother swako, so I tlhari nominate again Sonko. Na mhaka leyiwa, so hi fike hi vota kusukela sweswiwani until Thursday na chance yo hi vota. Hambi a wu votini previously i tlhela kuma ti-votes ta nyuwani sweswiwa, vona mhaka leyi. So this time around hi vona hi fika hi vona va nominatiwe va ri 8 as you can see kwalani. So a hi tivi ku ya humesiwa vanhu vangani, maybe 2 maybe 4, we don't know. So the best thing i ku hi vota as much as we can ku at least a va ka number 1 or number 2, ma vona mhaka leyiwa. So President Mayengani of course already voting hi le wile then phela guys, so you know Master T ya update njhani, so ku nga na munhu la nga na influencer sungulaka. So yi loko influencer swinene vanhu vo tala va ta kha vota yeah, through his influence. Munhu nkulukumba ngo Benny Mayengani hi na huge fan base, na mhaka leyi. So a hi yini, so leswi endliwaka hi pressa that link leyi ni ta tlhela ni yi vekela on top comment, yi ta yi ri kona kwala ka channel. I ku hi pressa that link on vheta ni nghena ka web browser la. Loko ri ongeze register if you nghena ka that website, even then if fika etiperesa la nsuku kwala mi ta n'wi vona nsuku wa xilo lexa red lexi, i fika n'wi pressa and then from there loko se i n'wi pressini la ka ta fika ku pfula website leyi nga ta fika yi kombisa yi ku register. Hi ku a na u se register ni vula loko ka u nga register hi na u nga hi nga register mi nga ze mi landzela switepe leswi ku a very very a ma ha koti ku landzela because loko nghena la swi vheta swa swi ri on, even then ni tsala mavito ya wena ma ya ri fake no problem as long number phone la yi va yi ri correct. The important thing here i ku number phone yi fika yi va yi ri correct because va ta ku sendela OTP. Then after following all the steps, it does if you look at this section lava nga ta ku sendela OTP, even then kota ku va i verify wena mhaka leyi. And then from there you will agree to terms and conditions hi ku va i pressa xilayina lexiya. Hopefully vanhu vo tala se va ta ku kha swi to ku endlisa ku so ka hina van'wana of course already nga register. It's a simple process. Loko ri register already swo swi ri laha, loko ri a swi kona i to tlhela log in again number phone ya wena very very. So hi fika hi pressa nsuku very very, even then se hi n'wi votela tanihi swi hi xitoko hi n'wi votela 100 votes. If previous video mi nga swi vona ni ta vekela link on top comment for those maybe va nga na DSTV va nga kota ku va hi followa video liya, va kota ku vona ku ne ka DSTV va nga tlhela va kota ku va vota and stuff like that. Ma vona mhaka leyi, and then we vote. Yeah, that's it. And kuna option yin'wana nga hi vona, let me check something. So loko i hetini ku vota there is also another method yo va i kota ku va i kuma more votes. So i ku va i cinca your website ya ka desktop, ma vona mhaka leyiwa. So ku yisa ka desktop of course i pressa ti-dots tinharhu ti nga henhla on your browser. Any browser yi yisa ka ti-options, hopefully yi ta yi ri kona desktop ka foni ya wena. Then fika i pressa laha u nga tsala ku desktop, yi ta fika yi cinca the view se yi va yi ri ka laptop nyana. So a ni swa ku swi fanele ku se ni ri ka laptop hi ndlela leyi as you can see kwala. So i va i kume more votes again, lero hi kota ku va hi vota twice, hi kota ku va hi ku va ku ri 200 as you can see. Ma swona hi tlhela hi fika hi pressa nsuku again as you can see. Loko hi n'wi pressa lama swa ku ti tlhela ti vuya tin'wana ti-votes as you can see, hi tlhela hi kota ku va hi vota kambe up to 100. Hopefully a swi that much complicated ne. Hopefully so. Even then fika press tela la I know desktop be a little bit difficult to deal with. You know ntsandze no press here. Guys nta ba pause la ngata mdera nkarhi. So italo na yona kwala ze kota ku impressa la ka plus ni vona ka phone ya mina swi ndlena ku maybe a little bit difficult ku munhu va kha presseta plus la ema ku desktop a maka a le ka mobile man swi ndlelo ngo laptop.
so ka laptop swi ri simple because we can tirhisa mouse and stuff like that, so hi sweswo a ku ze ku na swin'wana swo tlula sweswo. Hopefully you'll be voting guys, hi leswo and then you press vote hi kota ku n'wi khipa a va ka big brother and stuff like that, hi leswo and then of course okay via ka Thabang I'm sure of course wa post na ho so Mr Post so hey ni vona ku ri busy blind the mother Thabang and then swi lola ku hi tela ku swona laniwa sweswi swi fambisana gigi ma vona mhaka leyi. So ku na gig leyi nga ku trend strong laha of course hi nga fika hi vona ku va kona postara ya Thabang yi nga ku trendeni ku i ta a ri kona a Gillis Liquor Restaurant as you can see kwalano leyi kumekaka eNkambako ma vona mhaka leyiwa. So hey kusuka ku na tinyimpi tikulukumba ngopfu a ni kha ni hlaya various posts hi timhaka ta Thabang of course ku va a invite-iwe vhele kwale tavern vhele kwale Nkambako leyi as you can see le tavern ya kona la a nga rambiwa kona very Gillis Liquor Restaurant as you can see kwala. A ni kha ni languta various posts so ku na ti-mixed opinions about this matter, van'wana swa va kwatisa so van'wana swa va tsakisa swin'wana swi va khomi kahle as you can see na va Xitsonga music no va swi wrong, so ku na ti-mixed opinions, van'wana va ri swi right van'wana va ri a swi right as you can see na vo Hanyelo Baloyi kwala na vona va havile ku swi pfumeleleni va ri victimization as you can see kwalano ya swihlangi ku va xi yisiwa le tavern leswo mhaka yi complicated. So i rini Master T according to government gazette vhele a hi vhete ni tsutsuma hi ya kwale hi ta languta act ya kona ku swi fambisa ku yini and stuff like that, kambe it's page 25. Let's go to page 25 hi kota ku vona ku hi nawu swi yimise ku yini and stuff like that. Okay le so loko fika hi cheka laha hi fike hi vona va fika va tsala hi laha hi timhaka ta liquor vhele swa byala va fika va tsala ku juveniles vanhu lava ntsanana va nga under age vhele va ku the holder of a license va vula munhu la xavisaka byala vhele va fika va misa ku number A va ku the holder of a license shall not sell or supply liquor on the licensed premises to any person who's under the age of 18 years. So of course leyo sungula hinkwenu na yi tiva yo n'wana la nga hansi ka 18 years a nga pfumeleri ku xavisela byala such as tavern and stuff like that. And then alphabet B allow such a person of course lo anga under 18 years who is not a person contemplated in section 44(2) to be in any restricted part if any of those premises. So sure kuna exception ku hina mabilo ku yi hlala kuna exception lero swi vula ku munhu lowa a ni vhele ndhawu leyi va ku yi restrictiwini like even ka tavern ku va ku ri ndhawu leyi andzeni ka tavern ku va ku ri ndzeni ka tavern loko kha ku xavisela ku byala hi kona laha mi kuma ku hi kona la ku xavisiwa ku byala lero vana va fika va nga ngheni ma vona mhaka leyi but in overall swi vula ku ka the yard ku hi ndhawu yo fana na tavern ni ma swa ku yi va endlise ku yini hala kaya, so it means n'wana a nga kota ku va a nghena ndzeni ka jarata ra tavern but not ku va a nghena andzeni ka the building ya ku xavisela kona byala mani kuma na mhaka leyi that's why mi kuma ku khale ha ri vantsongo ha kula a hi swi kota ku ya ka tavern ku mi kuma ku na event ma hleketa musi ya vona tintlamba a ku va ku nga ri problem sweswo because a hi nga yi ku xaveni ka byala a hi ya ku voneni ka ti-artist. So in this case it means even Thavana a nga swi kota ku va a ya le a nga invite kona as long a nga fika a nghenisiwa ka ndhawu leyi ku va ku kha ku xavisela ka yona byala a va a ri handle like ka the yard laha ndini sweswo ku va ku nga ri problem ku hi nawu but vhele ku va ku ri dangerous ndhawu leyi vhele it means i fika va a ku na munhu loyi an elder loyi a nga ta va kha a n'wi hlayisa and stuff like that ma vona mhaka leyi so swi fambisiwe kahle ku loko u vaviseka ku ta ku ri problem yi kulukumba ngopfu so swi va ku na munhu loyi a nga ta kha meka sure ku wa n'wi hlayisa loko a ri le ku va a va ri safe. That's why mi kuma ku va na vapfumeleri in overall ka tavern because ku dangerous vanhu va va dakwini nga fambi fa yona hi bodlela and stuff like that ma vona mhaka leyi so in overall yes. So in overall his guardians hi nga swi vula tani sweswi ku swi komi na ku a nga ha na vatswari and stuff like that his guardians loko vo pfumela a nga ya le without any problem mara va fika va meka sure ku he's safe that's it va fika va meka sure ku he's safe. So in overall tindhawu leti va ku tirhise vhele hi swi ku ndliwa swa ti-party swo fana swa ti-family day ku va ku ri safe ngopfu ka ndhawu leti to fanele ti ya ti-resort a fana DJ Archie Junior vhele nga mi kha mi xi tiva xihlangu lexi. So in overall at times
xona xaya ka ti-pub vhele but in most cases mi fika mi kuma ku ti-event ta ku lexi xi va kha xi ya ka tona ku va ku ri ta swihlangi ti-involve swihlangi swa ti-resort mo swo ti-level tetiya to mi kuma ku va ku ri safe ngopfu sweswiya swo mi kuma ku na vana ka khidakidiwa ti-resort hi laha ni vona ku ti-event ta swona loko kha xi fambafamba la swi ya kona in general in most cases mara ya ka tin'wani ti-post ni swi vona ni ku a xi yenela ka ti-pub but in general xi va kha xi ya ka ndhawu leti to fa swa ti-picnic sweswiya mo swo swi eventani leswi hi ngo swi light so swi eventani sweswi swo fana na sweswiya nyana as you can see kwala mi kuma ku safe ma swo hi xitalo ni vona loko laha a va a kha a ya kona ku na swihlangi so and stuff like that so ya ni nga mu vula ku in future na loko ku ri a ya ka ti-event a hi ka ti-event leti nga safe ku fana na ti-main event ti va ti ri safe ku na security a swi to ku na ti-bouncers and stuff like that in most cases me ni nga advise ka ya ka tindhawu teto to fana letiya ende ku na lowu chance yo nga va na tinyimpi ka tindhawu to fana letiya and stuff like that na mhaka leyiwa so hi leswo loko ku ri amukeza subscribe banda kombela mi tlika subscribe kasi yo drive swa ku yini ngomba leswana magondolo Bana gondolo sis. mina ni koti ku hefemula Bana ni gondolo man. Uleti ngopfu kawu.